الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdim şükür içere samamarı gospodare Allah'a azze ve celle esporitele yaratçıya kataro havaya epube mudvasu sima škaral hamdile čera sove manuše ko najšužo obliku stvorija ko din islami uputija hembare nijametija blagodatija dija. Salavatim selamim biçalađi kamaru mango peygamberiju Muhammed aleyhisselam lesiri familija, ehli beyti, leselam Allah o ashabija, hem sama mušakula katrudinem pe džiko sunjo dive ki praksa tanen o Kur'anem o suneti ko boron kaderi kauren Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu halalin kodim. Allah eseri zeneja, amendre islam znači tefsireja ta suratul al-Beqara Džiko oftovar dešu eftato ajeti koto Allah azza wa jalla kaphenel وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Mu Allah azza wa jalla kwa Kur'ansko ajeti mu amen Musa se kitabi knjiga dinjam a palo leste yeke peygamberen biçalgam a İsa se çave se katare Meryema jasna dokaz ja dijam hem ole e Džibrilea pomožinjam. Taj kada god puna sa god peygamberi anjatu menge odova so tumare dušake ko tumare duše na pasuja ili na paštilo puna tumen kibri kugja čalumi pa disaven lenda kohovaj be paldingen a disaven da mudargen. Kakva ajeti o Allah azza wa jalla o poisini o hali kataro Benu Israil. Tarijek strana lesoro rahmeti e Allah eso prema volende agar solenje peygamberenje kepalo avere biçalcanenje a tariduito strana o Allah opisini lengiri zahvalnost. A lengiri zahvalnost ne so agar so disaven peygamberen kohovay bepal diye ay duytonen mudarge. O Allah ilenye peygamberin biçalganenge Musa aleyhisselam nigaya. A on sar za uzvrat başı odova sar zahvala demek peygamberin mudarge anval odova disaven kohovay bepalenge. Dobro. Mu Allah azza wa jalla hem amen Musa se kitabi knjiga dinja. Sami knjiga o Allahi Musa se dinja. Dinja le so. O Tevrati. Dobro, susakate direktno ko ajeti na neva čerdo hemamen Musa se o Tevrati dinja. Nego eva čerdo hemamen Musa se kitabi dinja. Kitabi tanokate pomimo tebi sikavi ki vrednost katari objavu. Pasari pogrdno, hem lošno, to odbacini pe ote vrati, a jare da pogrdno hem lošno to odbacini pe hem o Kur'ani kova palo leste kavel nemi. Se sakala lafija uputime itane kase, vačerđama kva bud putija. A kla lafja itane vakerde baš o Benu Israelčanja kola živinena ko vakti kasoro. Na? Peygambere sura aleyhisselam. Kva itano Kur'ani. Emo Allaha kala lafja uputime baš o Benu Israelčanja kola živinena ko vakti Peygambere sensa. Kako mi jam? Kedo Allah je kate puna
дисавен коховај бе палдингена, дисавен мударген, ов обратини пекасе бе мисраелчаненге кола жиминена коакте пегамбересо. Дора певакедјама ката. Олни одова со мударген коховај бе пегамберни палдинге, вакедјам на. Али ленгере ангруне одова черџе, па припишини пехем ленџе исто одова. Па наставено Аллах е пла وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. А пало лесте, пало Муса алейхиссалам, а мен пла еке пало авере пегамберија бичалјам. Емам помија буј пути, кај квајтано народо која најбут пегамберија хинели. Па кате сек бути со Аллахи каква куранско ајети која Русул. Амен джана исјамен дуи изразија. Ке чува пелафјам до пегамберија, ја као менор мове пела пегамбери, али о пегамберлукија улавена пе, ко дуи купе. Исјаме нешто со пела пе Русул, исјаме нешто со пела пе Неби. Тамам. Машкарленде иси разлика. Ко исламска алимија иси ихтилафи, ке крела пела филенда, савитан е разлика машкаро Ресул хем Неби. Па улавена пеко тринте пена, мишлења, ангуно мишлење пна о пегамбери, Ресул, а хем о Неби, веровесник, пна он тане екте исто. Само ленгарој дуи различна лафија, ама о значај ленгој тано исто е машкар лендена не разлика. Па е тано ек мишлење. Дуито мишлење пла о Неби, офтано мануш, ка се објавини пе, и силе објава, оја китаби, ама на недемек борџи од ја објава, ова китаби со добини, те преносини ко мануша. Хем трито, хем најисправно мишлење, тано кај о Ресул, пегамбери тано мануш, кој бичалдо башо народо, поготово неверничко, која наверуи нена, која е тане китамина, ко зулуми, книгаја, китабеја катаро Аллахи, олен те вичини години. А о Неби, веровеснико, офтано манушко авела е муминенге, те потврдини о китаби коле Алло одван голесто пегамбери која бичал до сине катаро Аллахи китабеја. А осоди танесо, борџи те преносинен, те доставинен, еме манушен години те вичинен. Гајтани, те пена, кој е најисправно мишлење? И си разлика, машкаро Ресул хем Неби. Свако Ресул, гајтано буд битно те джана, свако Ресул тано Неби, а свако ек Неби на не Ресул. О Ресули тано манушко авела бичадо ано Аллахи китабеја, книга, а о Неби манушко авела пало одова. Хем потврдини од ја или аје кила фета чера, обновини о китаби коле Алло ангуно пегамбери. Примери, ка помина понаодори, тоа појасна иншалла. И сега мен дуи праля. Кола и не исто бичалде баша кла народу, пенџардетане. О Муса хем, о Харун. О Муса ја мен гесо, Ресули. А о Харуни тано, Неби. Па о Муса вела китабеја, книга, кај, машкар ко неверничко народу. А па од два о Харуни ја вела ко верникија, кола веруинена, хем обновини о китаби која и не бичал до ко. О Муса ресору пралам ресте. Добро. Не сами учењаки ја праланен вачерена кај о Алимија, која маро умети танесар о Небија, о веровесник јако бен Исраелчања. Хем која кава контекст, он поминена, хадисите о Ресули, ко те бешела гехар. Ел улемау уммети ке енбија бени Исраил. Хла о учењакија, о Алимија, ко миро уммети, хла и танесар,
o nebi, o vjerovjesnikija ko Benu Israil. No, međutim, akva hadisi olje ще раки пеко нијек хадиско збирка. Значи, аква hadisi на неле нисави основа, на еле ланција птаро преносиоција. Па прено учењакија, маш аква hadisi, ла асла леху, на неле нисао сенед, на неле, значи, на неле нисави основа. А тарие ек аспекти лесоро значај хадисесоро која помијам, тано исправно. Иако наштјара калеко хадиска збирке, ама означај лафенго, а диек страна и тано исправно. Па шајте вачера, кај улема, која дисутнова акти, тој старомете пегамбересоро, алими, учењакија, он тане сар o vjerovjesnikja, to je amen pera pejgamberja, to je o nebija sohine ko Benu Israelčanje. Ama, na troma kla lafija te pripisinalen, pejgambere alihi salatu wasalam. Iako znači označaj, o kontekste lafengoro i tano ispravno, ali na troma te usudinavite pena vačarđao pejgambera i sama klakava. Ovo je tamo opasno znači. Ako hadisi koja je sile, pazine, lanco prenosiocija, Pejgamberi sam kapun el ulema warathatul anbiya. Pa tamo hadisi vjerodostojno znači sahih. O ulema, učenjaki, apun pejgamberi sam, on tamo naslednikija kase pejgamberenge. Naslednikija su nasledinena o džandipao prenosi bao dini ko manuša. Kod vas mi smo znači mislini peneli. Pa penaja ko Benu Israelčanja, kakva slučaj o naslednikija taro pejgamberija sine o enbija, o nebi, vjerovjesniku, a mende ko amaro umeti, kakva slučaj tano učenjaki alimija, ko vena ek palaver, heme manušenko dini vičinena hemolen sikaven. Pa gja značavila kaj ulema učenjakija tane znači tepena naslednikija taro pejgamberi. Ili je ke lafija, a jarda potvrdinena pekala lafija taro odvan guno hadisi su akedjam kaj na nele osnova, na nele lancu prenosiocija, a kva računi pesar keda abdisu o alimija umeti pejgambere solo, tane sarki deređa taro nebi kovati taro Benu Israelčanje. Se pi ek palo ek alimi, kumeti pejgambere so nede avela ek palo ek si kave narodojmo dini, lese si kave. Pa talo kja strana dikindoj, znači kaj tano ispravno. Ama hadisi so pomijam, ona rakula konijek hadisko zbirka im zabranimo te vakiripe, vačerđo pejgambere sam te pripisini pe znači lese. Pa izjavim pa nek hadisi koju pejgamberi sam fakerja aqrabu nasi ila darajati nubuwa el ulema. Najpašutne manušapnula ki deređa katalo pejgamber luko tane pnula o alinija učenjakije. Ama akava hadisi tamo daif, ama penaja optano poispravno dok van guno hadisi kova pomijam. Каква е силе ланција преносиоција, иако и тано хадиси даиф слабо, али поисправно и тано за разлика околесте со на неле нисаве ланција мануша со преносинена, значи оле. Добро. Иако това хадиса со помијам, осимо хадиси кои сам кај учењаки, тани наследникија, таро пегамбер Луко, дај тано со даиф. И сега па нек хадиси кој Будауд, таро е Бухурейр, радаллаху таала, е исправно, веродостојно хадиси, кој Ресул сам капа. О Аллахи која кава умети, ко свако шел беш, бичали нека скопна одини ка обновими. Мануш која ковел обновители тародини. Ко Бену Исраелчања, а кла обновителија тародини, сине пегамберија, то есть онебија. А менде, ко свако шел берш, о Аллах нека збичали
од дини те обновини. Кад пенате обновини од дини, ако мислини пе те оживлини, те дживдинкери окоа со омануша муло килен дета родини. Бистердило. На практикуинена од ова. А на мислини пе сар обнова, те обновини од дини, тавел не со ова нешто нево, например. Таро дини ислам или нешто не саве неве прописија те анел. Поетамо буд битно значи те халуваем те джама. Ака на кој од ова со итане обновителија, со авена е мудини обновинена, и си ихтилаф имаш како исламска линија. Бутане мишленја, екан два мишленја итане, например, оследбеникја таро мезхебија, вачерена кај ленгере имамија итане обновителија. Со кијек странен којек начини, тачно одово. Ама, обновителиката родини не мора тоа комплетно, цело дини. Те реновиринова со бистердило, со јачавдо, со на не практикуимо. Него пуа пешај само ек сегменти та родини, те черел пале дживдо. Сар, например, некој та носи кавдо кофик, па авела еме манушенци кавио, прописија, преносилнени од ова. Некој си кавдо шајкотев сири, па авела од олеа, машкарко народу, некој ко хадиси. Тамам, свакој ек обновини од ова. Мора чини песар обновители, значи, та родини. Сар год, о Аллах бичали манушен, кола ка доставинен, ка анен, ка си кавен, манушен, не били, мисар кваса река аргументи против о мануша. Тена авен те пенел, амена кале старсо. Најнамен хабери или па джанди па. Добро. Тиринаме напала, ка ти сјаме на мене тикно проблеми која ква ајети. Шуне шукар, која ајети авела وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرُسُلِ. Прво ајети почмија сар. Почмија е Мусаја, нели? Ема мене Муса, книгаја бичалјам. После була паролесте, бир русул. На не помимо ема мен паролесте бичалјам не би, него бир русул. А те бичали пе пало лесте русул, онда мора тало неко со. Книгаја, тама. Испадина ја. Која ајети поминена пе пејгамберија, то есть Ресулија, а на небија, се бепеа попека обем Исраелчања, халалим, нон-стоп, банџарџео те врати. Хари, ова нешто ка додајнем. Хари, ова нешто ка одузминем. Хари, нешто ка промининем. Но пони не експерти ако као. Пуна, ке да год бијавел ек небij ке бијавел, он мора палем од ова тирини кај. Ки почетка пале ки основа сар со сине ке да укита бијаво. Па испадини кај та нову ствари со Ресула на небij. Кај ало неве книгај. Со не книга е силен. Ама банџарди и калде буча, чивде, промиме, разумне? И онда овке да авела мора од ова са палем нападал тирини ки основа сар укита биине, па испадини кај та нов со Ресули, а на небij. Тоест, екела феа лела е улогата во Ресули. Емо долесе која ајетија, пазим, декено Кур'ани сари тану исправно, прецизно, па долесе, значи, ка те авела, ема мен пало лесте, пало Муса е ке пало авере, Ресуле бичалјам. А на небij. На не веровестник ко него, Ресул директно пејгамбер, себе пи акава. И ек пало авер, кој е пенџардова, черджам, која сабалу Аллах бичаленге пејгамбер, ова му дарлен, пано акшами нареслален, одуито пејгамбери бичален алиги. А негде чак бешала тоа пе кодиве, джаје сине ефтар диш пејгамберен те мударен, а пало ла биджам песке ко пазарием, те пене ништо на сине. Киниба, бикиба, трговину. Ема катар уствари амен дика со. Дика ова саве манушахине. Саве итане. Саве као венда. Кеда ова бизо нисаво кова грижо саве стехалне надрал, пејгамберен му дарде. Манушен кова бичалдеан ди страна Аллахе сири, сонда чола
civilen di kao dovdi lingoro hali so desini fe znači mudarena sarke da eke tepene hobi lenjodo ništa čudno na njih. Pa nastavimo Allah im kva وَاَتَيْنَا عِيسَ ibn Maryam al-bayinat ima mene Isase čave se katare Merijema jasna dokazija dijamo. Kad to Allah pomini jasna dokazija. Su se baš jasna dokazija o Allah dijajem bičalđa palo Isa. Pa su suntane manuša koja na prihvatinena ništo aven su naretepena upečatljivo. Nego lenge mora to doa jasno, precizno, čvrsto, zoralo, ama diken sami, ko kraja palo doa najte prihvatinena. Amen bud primjer alendar pomijam so sa same muđize, so desin japem ko kraja Allah palim so nastavio po drugo na vangel doa niti te prihvatine, niti pa ano doa te veruine. Wa ejednahu bi ruhil kudus, tamo Allah azawajal. Hema amen ole e Džibrilea pomožinjam. Kas pomožinja Allah kate? Isa alihi salatu wassalam. Efe kullema ja'akum rasulun bima la tehwa infusikum. Znajem, ke god bi automige da ik pejgamberi okolea so tu menje nešto na odgovorija ili ko tumare duši od ona paštilo istekbertum na tu men čalumi kubja ki bari ine tu men. Ko hadisi Allah puma pe nila mi pomijama ko dženneti puma Rasul salam na ete kuelo kua ko hem je trunka, je zrno, je troha ki bari kao elle ko dženneti na nete kuelo. Kad pejao pejgamber sama kao neko pučilajima, ker ja Rasul Allah puma, pa neko je amen da puma volini tvele šuže papuče, šuže šeja. Tega ni reo pejgamber puma nana šun, da puma neki bari. Vai ne čalumi. Puma čalumi ki bari tano o manušte odbini e istina o čačipa o hako, hem te podcenini e manušen. A kva je tamo ki bari? E diken akana. Diken ko ajeti penela pe tumeno ki bari kudja tumen. Soj ki bari vakerjan te odbini o manuš e istini. A kva je o ki bari? Hem te podcenini e manušen. Pazi na akana. O ajeti džala dalje. Feferiqan kezzebtum a disaven tumen ko hovaj be paldingen soja kava odbiba istina. Evangelija te prihvatljeno hako čačipa. Pa kvajtano so. Kibri. A palo do Allah puna wa feriqan taktulun. A disaven so. Mudargen. Soja kava a kvajtano podceni ba emanušen. Kvajtano so. Čačutno kibri. Pa on ne najgora kad krela pelafjam do kibirijan, do oholostam, do čalum. Odbije. E istina, nika staraver, nego li direktno katar pejgamberija bi čaldetano Allah azawajal. Hem podcenije najšukar manušen, a gyar solen so mudargen. Pa nastavini dalje Allah azawajal oftovar da šoftoto ajeti وقالوا قلوبنا غلف. Olava kerena amare kalbiya i perde. Allah puna bel la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Wana negaha. Nego puna wallahi olen naleti kerja sebepi lengoro kufr kaina veruje. Apuna hari itane okola so achile. Sam minha nele te veruine. وقالوا قلوبنا غلف. Olava kerena amare kalbiya i perde. Ne sabe učenjaki ava čerena kva značini kva lafja lengere amare kalbiya i perde kva amare kalbiya i tane zapečatime. A di sabe pa penela na kva značini lengere lafja u stvari kva amare kalbiya i tane učarde. A di sabe pa penela na kva značini amare kalbiya i perde u stvari znači amare kalbiya i tane perde jandipa pa men je navaljanje od ova soba je o pejgamberi Allah mi ramen.
Amen si amen buđan di pahem, i si amen ilmijem, naukajem sa, di saveda kakvajta ne mišljenje su akava značini. Ama diken, palo on su ova kerena kvajem potvrdini, Wallahi len kohovaj bečivela je nikali. Bel, kada manuš upotrebini ko keri balafi ko arapsko, no značini o razgovor ili pe kontra. Pla nisa, nego tu meno Allahi naleti kerja, sebe pi pla tu maru kufr, kaj na veru inem. Kateo Allahi o lencar pralanen postupini pravedno. Oni ne savke savine. Sebe pi lengoro kufr, kaj na veru je, kaj pegamberen kohovajbe paldije, kaj pegamberen mudarge, hem, budbučaja vera, pomijamda, pa Allah len naleti kerja, ma kaj tamo ništa ver nego li so. Pravda. Allah len naleti te kera. Sebe piso, kreta klabuča kohova kerge. Dole se amen, neli stanova čeraheme Allahe molina, wallahi, amen car te postupini car. Na. Amen Allahe molina, amen car hesapi, te obračuini, amen, te postupini prema volesoro šukaripa, a na prema li pravda. Pomijavame na kao. Se ket bio Allahi, postupini amen car, pravedno. Tamam? Niko amen dar ki osnova ko dženeti ne biđa. Amare delja je savke. Kad bi Allah pravedno postupini prema ovo amende, niko ne da ne bi uspjelo ko dženeti te ko. Jer se sope nastavno, Allah je moj na amen car te postupini prema ovo po rahmeti, prema ovo po šukari pa, a na prema ovo so. Piri pravda. Se te želo Allah amen car pravedno, amen nigde najna. Amen znači nigde najna. Allah je soro šukari pa prevalo manu šeitanu budbaru. Samo sam ušana džerom dva tara kente pazinen, enko dva zahvalna teoren. Veli se manuš pravalen buti bitno po kalbi tara kente pazina. Men buti lafiće džam e kalbes tama eke pana pokraka pamina e buti kobori bitno manuš od srce tara kente pazina. Men ovak je džam kao u kalbitanu je tamo najbitna, najglavna organja ko manuše soro telo neli. Nagdje sam se ova kjeru pegamlja štelao, te si ov sa sto saver, te si ov rumimo aver. En kod ova konteksti si ek primer tano je kalimi učenjako, ek divero dija je ke manuše sta te činel bakre, en dua kad čine bakre, a man dua bakro ka nema je duj najšuže, najvredna organja nesta. Lepo manuš džalem činele bakre. I kaljan do bakro e čib hem o kalbi hem leseanel? Jeste. Dozvolimo taho pe o kalbi hem e čib. Sopene. Ha? Teha, oja, do bakro. Tamam dozvolimo, madaram, makere. Oja. Kada gjane se o akva o filani, znači kod Lukmani, tačno o Lukmani ine akva so rodija, kada gjane se o kalbi hem e čib, Pomasoja kao na klajtane duj najšuže, najvredno organja po hajvanu. Dobro, na krajek vreme, baro vreme, pali pičali lepuna, džakana, činje ke kurbane i ke bakre. Hemarama je lesta puna najlošna, najbilačije duj organja lesta. Džala kva činile bakre, a ne se pale, či premo kalbi. Dikela kao puna be, li ne proputi ke drozi umanđan manjisto akava. Ja im šun. Kala duj buča, kad je šukar, on ta ne najšukar. A kada je lošna, pološna na ne da, na postojini. Zde buti bitno kalane diken, o manuš piro kalbi taraki. Li se da nama menge, SBP-a, Kur'ansko dova ko Kur'ani. Subhano kao. La tuzi kulubena, badi ne hedejtena. Allahe, stamo te, o Allah, miro kalbi. Ma iranle, ma čile ki strana, pa su tule, uputinjan. Jer o manuški osnova, ako našalje piro kalbi, o kalbi ako dželo ki strana, ovki osnova našalgja sam. Kad te kač hvala iseri zenjam, Allah je takva hajri bereketi teovel, Allah za džerte nagradnitu me sulagin katav tumarovati hem abdijalen, pa inša Allah ta'ala na ver turpoka trudi namen, te nastavi nam
akateka achila wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.